Abikiriza umuburiso bwa Rukondo umuri West Ankole Diocese bashabwo kugira amatsiko no kutokwikiriza kwabo umuri Mukamarhanga wabo. Aba bashabwo butatine miyaga yensi eyibarukorabamo. Jabuze kire kitwe kabacara ndanyurwa mu bintu bingi. Namwe nitwe kabacara ba Rukondo. Jabuze kire kitwe kamadikago no gareba. Message y'inkereza abacara na nabantu mwena na nabantu twena twebembize omwana w'umushiki omwana w'umwojo twamureka. Omwana w'umwojo twamureka, omwana w'umwojo ariyo nafa. Icyo kubanza mu manyungu theme y'uti ya province mutashanisibwa no businjo. Nimbashaba nk'abakazi omumaka ganyu mugire rukundo n'abashija banyu. Hona abakazi bashabwa kuguma bariye cyo kureberaho obutosha. Omugandi abakoristayo n'abatura ba St Paul Church of Uganda Nyakarama omurushema bashabwa kuguma baremire ahanshonga omukukora ebyentunguka. Okushaboku kwayitabwamu agandi makanisa nka Nyakarama Church of Uganda, Rubona Church of Uganda, Irashaje Church of Uganda na Ruhorobero ahansi yari akasinga achidikonary. Tumaisa wabo ry'umukazi koro wagira mu bushwere remera bushwere bwawe koro bwo musheija remera umubushwere bwawe remera umukayawe wabo ry'umwana oremera ahabwa obwana ikibaru kumanyisa nkumwana kuremera ahabazirebe Habwo kuba ikintu faka zikibendreba ikintu kikunugwa umukazimazima agomere natsenga yagumana natoborengere nunji. Beita bakazi abatuire umuri Mothers Union nabo batugambira ahaburunji obwo mukagogo. Cyatereza okundana n'abashija bitu bayigesubwa okutwora abana bitu obundi uko kwika babana batweta nko mu mikoro nkeji ushanga ubundi nahabaho ubundi ushanga batweta nkahare cyara bitu tubegesa baratwazo mu makagabo. Haba hempaka zo kweshongora okushoma Bible no kundu hayahayana nkakamanyiso ko koreka karunji ka Mothers Union. Gasha kwa Onesimus ndiya nabo.